lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Because this Mutsume is going to know that Snona and Kat, they were snitching on him. Therefore, he might have to deal with him somehow. General Nhlanhla Mkhwanazi a byela Palamende xivangelo ini va General Kulobye va chava ku boxa vito ra Stephen Mutsume. There's no mayor that is going to be removed by the region. Let me tell you that. And I'm going to meet them, the region. We don't discuss that. The NWC is clear. Matsalankulu wa ANC u ri meyara wa Joni Dada Murero a nga yihelo. Waka hina nkarhi nakambe wa mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 hi haxa chanela ka channel ya mahungu ya SABC Lihaye hi vuhaxi bya DTT. Riperile nhloko ya maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u tlhelele ka ntshamo komiti ya Palamende ku ya nyika vumbhoni mayelana na vukungundzwani no nghenela ka swigevenga exiphoriseni xa tiko. Mutshamaxitulu wa komiti u ri Mkhwanazi u ta va mbhoni yo hetelela tanihiloko va karhi va katsakanya ku gimeta ntirho. General Mkhwanazi u boxe mavito yo hlaya lama van'wani va ti-General Kulobye exiphoriseni a va chava ku boxa. Un'wana wa vona i nhloko ya maphorisa ya Hawks eKwaZulu-Natal Major General Lesetja Senoga loyi a nga kala a sindzisiwa hi muavanyisi Mbuyiseli Madlanga ku boxa vito ra n'wamabindzu Stephen Mutsume loyi a vuriwaka ku va van'wana va swigevenga swikulu laha tikweni. U ri ku va Senoga a nyike vumbhoni hi ndlela leyi a nga nyika hi yona i ku chava ku vuriwa pimpi hi vanhu lava tekiwaka ku ri vanhu vo chaviwa ku kota yena Mutsume na General Kulobye exiphoriseni Shadrack Sibiya. So when the Madlanga Commission became aware of this, they contacted me about this, and they had to lead Senoga on his testimony at Madlanga Commission, which include this WhatsApp. When it was time for Senoga to read out the names of the people that they were snitching on, him and Kat Matlala, he refused. He was afraid. His lawyer said, you can Google it and go back on the record of Madlanga Commission. His lawyer said, these people are very dangerous, that Senoga cannot read out their names. One of the very dangerous people in this message is Gerald Sibiya. These are words from Gerald Senoga with his lawyer, that he cannot read out his name. I'm the author of the WhatsApp. His was only to read the WhatsApp, because he did not write it, I wrote it. But because he knows the content that is the fact, he's afraid to read out the names, because this Mutsume is going to know that Senoga and Kat, they were snitching on him. Therefore, he might have to deal with him somehow. That was the only reason that made Senoga be afraid to read. Kasi General Mkhwanazi u tlhela byela komiti ku u tshame a kuma papila kusuka ka mubohiwa loyi a pfaleriwe kun'we na Vusimusi Kat Matlala. U ri papila leri a ri na swihehlo swikulu no tikomba ri tshembisa naswona a ri khome timhaka leti fambelanaka na mintirho ya komiti. Advocate Norman Arendse u ri hlayile papila leri emahlweni ka komiti ya Palamende laha a nga ri hlamusela hi ta ndlela ta mubohiwa a nga vona Matlala a karhi a sayina maphephe kusuka ka magqweta ya minisika ya Holobye Senzo Mchunu. Papila ri hehla ku magqweta ya Mchunu va kombele Matlala leswaku a sayina tsalwa ro hlamanya ku yena a nga n'wi tivi Mchunu. Honorable Chair, in this 8-page statement has got too many things that are relevant to this committee. Too many, beyond this one. These of the statement of Minister Mchunu doesn't start on paragraph 2, it starts from paragraph 1. The events that happened before the lawyers were spotted in prison. That's why I'm saying something can be investigated. If the phone records and the visitors registers of these correctional services will be able to prove whether such visits happened, was this statement obtained from the prison, and so forth. This person is telling what Kat told him. But beyond this, Honorable Chair, this person talks about things that we did not talk about here. And one of them was the meeting between myself and Vusimusi Matlala in Durban. It is here in this
in the statement, because Vusmus Matala told him about it. That's why he makes a reference to it. I wanted to get there after. Yeah, after this. but what I'm saying, Chair, is that there Where is is just that too many reference? other things that are here that might be relevant. There is Katiso Malife's issues here that this man is talking about. There are border issues here that are part of the letter of the minister. Kasela tlhelo ntshamo Commissioner Madlanga ho twe leswaku se Jane Fani Nkosi a famisa mahungu le xiphoriseni a byela vanhu ve le handle. Un'wana wa vanhu lava i n'wamabindzu wa mathekisi Mthakathi Mswazi lava a va tshamela ku vulavula hi tinqingho nkarhi na nkarhi. Mswazi u vula ku va a nyike se Jane Nkosi video yo dlawa ka engineer ya le Vereeniging Armand Swart. Ntshamo u tlhelo twana leswaku engineer u vula ku va a dle hi tiyego Mabusela loyi a hehlwaka na hi ku dlaya DJ Sambodi no hupa Tebogo Thobejane wa Mobango hi AK47. I said, now, Mr. Zungu phoned me and told me that there are people who are arrested or who committed murder. I can't be quite sure about that. And they are known to Mr. Mthakathi. That is when I then called Mr. Mthakathi. Hey, Baba, but there are people who are arrested there and they are known to you. Someone who knew the murderer had managed to get hold of CCTV footage of the murder. Can you repeat that again, Commissioner? Was this not something that needed immediate investigation? Because someone who knew the murderer had managed to get hold of CCTV footage of the murder. I did not see it like that at that time because of automatically it was all over the news, and it was also said that the perpetrators or suspects were already arrested. So I assume that maybe automatically there were people who were investigating it. Khoto le henhla Pitori ya ta teka xiboho eka xikombelo xo lava ku susa nhloko yintshwa ya NPA Advocate Andy Mothibi. Femi Magqwetha ya Barnabas Xulu and Partners va ya ekhoto le henhla va koxa leswaku muchuchisinkulu wa tiko a nga thoriwangi ku ya hi vumbiwa. Mothibi u sungule ntirho wo rhangela vachuchisi n'hweti leyi nga hela. Section 179 ya vumbiwa yi ri president una lunghelo ro thola nhloko ya vuchuchisi. Hikwalaho ka sweswo, president u thole panele leyi nga ta hlela ti-interview no hlawula loyi a nga ta va a tirhe kahle. Kambe va ri a va voni munhu loyi a nga ringanela xivandla lexi eka ntsevu wa vanhu lava nga endla nkambelo vutivi. Handle ka sweswo, Ramaphosa u yise mahlweni a thola Advocate Andy Mothibi loyi a nga ri kona eka lava va bumabumele hi panele. Feme ya nawu ya le Cape Town ya Xulu and Partners yi ri endlelo leri a ri fambisani na vumbiwa. When a challenge was raised to the procedural fairness that was happening with the advisory panel, one, a letter of demand was written, it was ignored, an urgent application was launched. When the urgent application was launched, the president filed a notice to oppose. Having filed the notice to oppose, goes ahead and makes the appointment of someone else who didn't participate in the process. Feme ya nawu yi tlhela yi vula leswaku yi kanetana na ku va ku hlawuriwa Gqwetha Hermione Cronje hikwalaho ka swihehlo swa matikhomelo yo biha, naswona yi humese vumbhoni byo seketela. Va vula leswaku panele ya vatsundzuxi yi tsandzekile ku languta ku kaneta ka vona, leswi nga endla leswaku endlelo ra matholelo ri nga ha tshembeki ku kala ku ya thoriwa Mothibi. Evidence was provided which was prima facie evidence of misconduct. That was never considered by the advisory panel at all. Now, we said that was a gross irregularity on the part of the advisory panel. Gqwetha ra president ri kanete xikombelo lexi, ri vula leswaku a xi na ntikelo na leswaku president u tirhise lunghelo ra yena ra vumbiwa. Va engetele hi ku vula leswaku hambiloko vuxokoxoko byo karhi byi nga tekeriwangi enhlokweni, a swi vuli ku xiboho xo hetelela a xi le nawini. A decision to ignore relevant material that does not render the final decision irrational is of no consequence to the validity of the executive action. And that's the end of the applicant's case.
mbuyelo wa vuavanyisi bya khoto wu ta hlamusela xikongomelo xa president xo thola nhloko ya vuchuchisi. Vusimuzi Cat Matlala a tlhele khoto le henhla Joni laha a nga langutana 11 wa swihehlo swo hlaya swo ringeta ku dlaya kusuka eka timhangu tinharhu to balesela. Matlala u hihliwa kun'we na nsati Tsakani Matlala na vahihliwa van'wana vanharhu. Yin'wana milandzu leyi va hihliwaka yona i ku ringeta ku dlaya khale ka murhandziwa wa Matlala loyi a tlangaka ntlangu wa swiphemu swa muvango eka SABC 2 Tebogo Thobejane. Thobejane u poneri a hlamile endzhaku ka loko movha loyi a famba ha wona wu baleseriwe ko hlaya hi AK47 eSandton. Vachuchisi va kombele khoto ku va nyika nkarhi tanihiloko va karhi va hetisisa malunghiselo yo sungula ntengo. In respect of accused number 5, Ms. Nzama, your matter is postponed for pre-trial to next week Wednesday, that is the 25th of March 2026. You are on bail and your bail is extended and you are warned to appear on that date. Furthermore, in respect of accused number 5, the NPA is ordered to respond to the representations made on behalf of accused 5 by close of business on Monday, the 23rd of March 2026. Accused number 5 then, you are, Ms. Nzama, you are excused as is your counsel, and we will adjourn then for a half an hour and proceed with the pre-trials in respect of the remainder of the accused. The court adjourns. Kasi loko mavhengeleni mahahlwa ya le Phalaborwa ya hambanisiwile. Tshama na hina. Malangute mahungu ya SABC kasi tlhela langutisa hungu leri nga rhanga. Because this Mutsume is going to know that Snona and Cat, they were snitching on him. Therefore, he might have to deal with him somehow. Nhloko ya maphorisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u byele ntshamo palamende xivangelo ini General Kulobye lexi xa Snona a chava ku boxa vito ra Stephen Mutsume. General Mkhwanazi u ri Snona a chava ku vuriwa mpimpi hi vanhu lava tekiwaka ku ri vanhu vo chaviwa ku kota yena Mutsume na General Kulobye xiphoriseni Shadrack Sibiya. Matsalankulu wa ANC fikile Mbalula u ri meyara wa Joni Dada Murero a nga helo. Mbalula a yangula xiboho xa vurhangeri byintshwa bya ANC exifundzeni xa Joni ehansi ka mutshamaxitulu Loyiso Masuku xo lava ku susa Dada Murero exitulwini. Ku na ku tshukisela na mahlo eka ANC eJoni. Meyara Dada Murero u kanetana na valwela ntshunxeko kulobye eka vurhangeri bya Joni lava nga teka xiboho xo n'wi susa. Hambiswiritano, Luthuli House yi vula leswaku xifundza xi na matimba yo susa meyara tanihileswi sweswo swi welaka eka vulawuri bya tiko. There's no mayor that is going to be removed by the region. Let me tell you that. And I'm going to meet them, the region. We don't discuss that. The NWC is clear. NWC. That what the comrades in Joburg have done, it shouldn't be done. Shouldn't. We face challenges from time to time, but it's our structures, we'll talk to them. The mayor is there and is not removed. We are dealing with, we are going to come back to you next week. We are launching, as the ANC, the appointment of mayors in the cities. Kungari khale, ANC va sole swinene swiviko swa muyimeri wa Amerika laha tikweni Brent Bozell. Va ri Bozell a nga na xichavo eka nawu wa matiko mambe. Vandla ra ANC ri swi veke erivaleni leswaku a va nge byeriwi hi muyimeri wa tiko rin'wani leswaku va fanele ku endla yini loko swi ta eka ku cinca milawu. Mahahlo le Phalaborwa lava tsori va khomanile emirini va kote ku hambanyisiwa. Vandzuri bya vona byi endliwe exibedhlele xa le Polokwane. President u khense madokodela lama nga pfuna.
Mahahlwa ya velekiwe ya hlangane ekhwirini na le xifuveni hi Sunguti. Madokodela ya vutshila exibedhlele xa Mankweng ya hatla ya sungula ku kunguhata vuhandzuri byo va hambanisa. Dokodela wa vuhandzuri bya vana, Dokodela Nyaweleni Chifularo, u rhangele ntlawa wa madokodela ya vana ni vaongori lava nga tiyisisa vuhlayiseki bya ticece hi nkarhi wa vuhandzuri. Once the baby was stabilized, then we went on to do different investigation to see how are they joined, where are they joined. So we set up a multidisciplinary team composed of the pediatrician, the ones that are looking after the patients, the surgeons, the ones who are going to divide them, the plastic surgeons, the ones that are going to make sure that the closure is perfect, the anesthetist, the one that will make the baby sleep so that when you operate, it's easy for us. Vuhandzuri lebyi nga sungula tolo ni mixo byi teke nhungu wa tiawara. Ro sungula ku endliwa vuhandzuri bya muxaka lowu exibedhlele xa lomu ya makaya eLimpopo leswi nga Matimu. This operation represents a historic moment for Limpopo MEC. For the first time in South Africa, a rural hospital has accomplished such a high-scale operation. This achievement changes the landscape of healthcare in our province and reaffirms our belief in the potential of rural hospitals. President Cyril Ramaphosa na yena u hoyezerise ntlawa lowu nga endla vuhandzuri byo hambanisa vana lava. We thank you for having succeeded in doing this unbelievable, complicated and difficult operation. Mali la ka randi yi vevukile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 16.82, pondo i 22.39, euro i 19.37, kasi pula tiko akula na Botswana i R1.17. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,867 a ounce. Platinum i $2,049 a ounce, kasi nxavo oil mbisi i $109.57 imphongolo. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal kasi na kwala Eastern Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kha fambaka ka 60 wa ti% kasi na mundzuku na kona mpfula yi ta va yi kha ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi na kwala Mpumalanga na kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kha yi ri kwala ka 60 wa ti% kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta Western Cape kona ku langutele mpfula na yona yi ta va yi kha famba kwala ka 60 wa ti% kasi loko langutisa vavumbi va maxelo va yi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal kasi na kwala Eastern Cape na kona mpfula ya tilo yi ta va yi ri kona kasi swi lemukisa naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni mundzuku loko langutisa kwala a Western Cape kona ku langutele ritshwa leri nga ta va ri kona kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi kona ku langutele moya lowu nga ta va ri kona kasi ka tindhawu tin'wana ku ri na ritshwa. A langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng loko langutisa ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana, Pretoria 29 kasi loko langutisa Johannesburg 28 kasi loko langutisa Spring yona yi ta va yi kha famba ka 27 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi na kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona eka tindhawu tin'wana, Musina 30 kasi loko langutisa kwala Botsoleni, Maphata, Blingwater, Hlaniki kasi na kwala ka Dzumeri nga rivali na le ka Homu kona ku ta va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona, Polokwane 27 kasi loko langutisa kwala Phalaborwa kona ku ta va kha ku hisa famba ka 31 wa ti-degrees kasi kwala Thohoyandou kona ku ta va kha ku famba ka 27 wa ti-degrees, Mpumalanga kasi na kona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana, Skukuza 30, Mbombela 27 kasi loko langutisa kwala Middelburg kona yi ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal na kona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana, Richards Bay 30 kasi loko langutisa Durban 28 kasi loko langutisa kwala Ladysmith na kona yi ta va kha famba ka 30 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Eastern Cape kasi na kona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana kambe kha ku hisa, Mthatha 32 kasi loko langutisa kwala East London kona 27 kasi dorobeni ra Gqeberha na kona yi ta va kha famba ka 27 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Western Cape kasi na kona ku langutele mpfula eka tindhawu tin'wana, George 29, Mossel Bay 26 kasi dorobeni ra Cape Town kona ku ta va kha ku
kufumela famba ka 23 wa degrees loko langutisa kwala a Northern Cape kasi kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana Springbok 24 Kurumani tona yi ta va kha ku hisa kasi ku hisa na kwala Upington loko langutisa Free State na kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana kasi kha ku kufumela Sasolburg 28 Welcome 29 kasi Bloemfontein kona yi ta va kha famba ka 28 wa degrees kasi loko langutisa kwala Northwest kona ku languteliwe maxelo yo hisa loko langutisa Rustenburg 28 kasi Mahikeng kona yi ta va kha famba ka 29 kasi Tusker kona ku ta va kha ku hisa ku tlhela ku hisa na kwala Freeburg kasi leswi mikhomisona eka maxelo riperile